Globalizacija koja nije bila ništa drugo nego igračka u rukama finansijskih moćnika koji su na njoj ostvarivali enormne zarade konačno je propala, piše italijanski pisac i esejista Andrea Marcigliano za portal Electo Magazine. Sada globalizacija nije ništa drugo nego duh koji lagano bledi na horizontu ili možda šačica duhova. Ko se još seća ili priča o filozofu Karlu Poperu u koga se zaklinjao George Soros, pita se Marcigliano. Poper je potpuno nestao sa kulturnog radara zajedno sa udžbenikom globalizma, knjigom Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji. Poper je nekada bio glavni filozof globalističkog sna, ali njega je, uprkos njegove reputaciji, malo ko čitao. Danas je Karl Popper spao na sferu i dimenzije koje mu prirodno i pripadaju, dodaje italijanski pisac. Popper je možda bio filozof, ali više nije gospodar novog doba. Šta se desilo sa njegovim snom o svetu bez granica? Desio se sukob u Ukrajini, tvrdi pisac, koji je pre svega rad za uspostavljanje granica. Vratili smo se starom svetu u kome se vode civilizacijski ratovi. Šta se desilo sa slobodnim protokom ideja? Nikada do sada u svetu nije postojala era kojim je toliko dominirala cenzura kao što je ova koju proživljavamo danas, kaže Marcigliano. Sada je to sa svakim danom sve očiglednije, posebno na našem demokratskom zapadu. Trebalo bi početi sa čišćenjem svoje kuće. Šta se dogodilo sa slobodnim prometom roba, nastavlja italijanski autor. Zapad širom sveta uvodi sankcije protiv različitih zemalja i kompanija. Sankcije su postale ne iznimka, već pravilo, uobičajeni instrument međunarodne politike. I što je čudan paradoks, njih koriste upravo oni koji su propisali standarde demokratije koje je trebalo da važe za ceo svet. Najpre sankcije se koriste protiv takozvanih odmetničkih država, protiv Severne Koreje, Irana, Kube ili Nikaragve, ali to je samo nepotpuna lista koja je tokom posljednjih godina porasla do zastrašujućih razmera. Proglašene su sankcije protiv Asadove Sirije, a potom protiv Rusije, Belorusije i kineskih kompanija koje nastavljaju da trguju sa Rusijom, dodaje Marcigliano. Sankcijama sada prete i Indiji zbog njenih komercijalnih veza sa Iranom, zato što New Delhi odbija da prekine komercijalne odnose sa Teheranom. O internim sankcijama Evropske unije protiv Mađarske i Slovačke ne treba ni govoriti. Ove interne sankcije Evropske unije se nazivaju drugačije, ali to je zapravo ista stvar. Da li su sve ove države odmetničke? Čak i da je to slučaj, to znači da se parametri kolektivnog zapada odnose na sve uži i ograničeni deo sveta. Iznad svega to potvrđuje sasvim konkretnu stvar. Globalizacija kao slobodno kretanje ideja, ljudi, informacije i kapitala više ne postoji, smatra Marcigliano. Pod pretpostavkom da je ikada postojala i da nije bila puki propagandni izum kako bi se opravdala unipolarnost, odnosno apsolutna hegemonija Vašingtona. Tako u trenutku kada su prekinuti svi slobodni tokovi, čak i informacija, zaključuje italijanski autor, duhovi globalizacije nestaju u svetlosti zalazećeg sunca uz zvuke saksofona bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona.